Yakınlaşıp gidişe yana yıllarından sizin barıdığına, Rayan Başlığı isiminden, Özümünden Başkarma Komiteti Rayan Sovetlarının isiminden, her birigizini ruhsat ediyoruz kutlarga 2020 yıl bilen her birigizge esenlik, sağlık, eminlik tilep kalırga. Tradisiya bizning sizning bilan hurmatli bolalar, endi necha yillar bo'yi biz sizning bilan uchrashamiz. Rayon boshlig'i yo'lkisida turli formatlarni jo'llab qaraymiz. O'zgartirga tirishamiz, bir tusligini olib qarashga tirishmaymiz. Shu formatda mana ikkinchi marotaba uchrashamiz sizning bilan biriga. Rayonimizning eng oldingi 100 bolasi yig'ilgan. Sizni shulay o'xshan ko'ngildan qutlayman. Motor etib o'qib, tarbiyali tavfiqli bo'lib, uyda, oilada, maktabda da baritik oyoqlarına belgilenip, şu rayon boshlig'i yo'lkisina keluvingiz bilan. Durustdan da o sizning uchun zo'r voqea. Shu voqeani unutmaslik uchun mana shuna ko'ra biz sizning har biringizga nasihat qilamiz. İsmini chekib ataladi. Ne endi? Sizlarga qo'yatirgan suvenir. Unda sizning ismingiz bor. Rayon boshlig'i yo'lkisi deyilgan. Şulay başarılı bir sözlerine sakladık, balalarımızga, unutlarımızga ko'rsatilgan gelecekte. Hemen elbette yana yılın o kuştanesiz olmay, şuna göre kuştaneslerinde hazırlık koyda gitken de alarında alıp bitersiz. Hürmetli balalar, bana kadar çıkış yasagan balalar da şoluk, fikirne şoluk dağınağına жеткirdiler bitinde. Birinciden aktanışta bir seletli balalar indirdi. Görürsünüz mü? O büyükçilerin arasında hatırım yanlışmasa şu 2007 yıl olandır indi. Çıkan büyüğü bilen diye Atkazanan isimli hatta var deyken. Buna şu 12 yıldan sonra kelgendir. Buna daha çok çıkandan da körgesi iske düştü. Özümüzün tiyatrını buldurga yazıyoruz. Buna şunday balalar bulgandan işek buldurmaysan şu tiyatrını karan edeyim atar etip. Bundan sonraki yıllarda tiyatr sanatına karata şu mektep derecesinden artkandan arta bara. Şuna kerek kimler hazırlagan. O tamaşanı benim bir zor etip rahmet de etip gidesim kile. Balalar siz bek o'zinchalik çırda yaşaysınız, bek qiziqli çırda yaşaysınız. Bir qaraganda javobli da, ikinci qaraganda ağır da, bir qaraganda jengil de. Hozirgi vaqtdagi kibir, ma'rifatga bo'lgan e'tibor, bilim beriga bo'lgan e'tibor biz o'sgan chirda bo'lmadi. Bu chog'larning mumkinligi de şolay elinde. Ko'rib turasiz, siz bitinde bilasiz, tarixini bilasiz, siz buni. Biz endi Sovet chara bolalar, Sovetlar Soyuzunda tug'ib, shunda tarbiyalangan bolalar. Ondan so'ng bitinde revolyutsiya bo'ldi bizning 2017'de bir revolyutsiya bo'lsa, 85-yillarda, 90-yillarda ikkinchi revolyutsiya bo'ldi bitinde baribir bir istroydan ikkinchi istroyga jamiyat ko'shay ekan. Uni revolyutsiya deb atalaydi. Bir sana qurolli kuch bilan bo'lsa, ikkinchisi bilan tanış yıllar öttü. Hatta o o'zining izin qoldirmay qololmadi endi. Shunga ko'ra akirnab mana har bir il o'z o'rnina bora olsa, har bir il o'zining bolalari uchun kurashishi uchun ne kadar uni bilimli, ne kadar uni tarbiyali, shular uchun kurashadi. Shunga ko'ra da eng qadrli boylik bu kunda kishi kapitali. Mana mening so'zlar tugul. Vladimir Vladimirovich Putin de aytaydi, prezidenti, Tataristonimiz Respublikasi prezidenti Rustam Nurg'aliyev Minnixanov da aytdi. Mumkinliklar bir tegiz qadar bolalar. Qozon bolasina da, Sholli bolasina da, Oqtanish bolasina da, Tilakaynikina da, Shuraqaynikina da. Negizda biz qadar bir informatsiyani olamiz. Avul yerinde bo'lsak da, shaharda bo'lsak da, bari tek o'zimizdan tura bolalar. Albatta oilada belli birinchi tarbiya masalasi. Lekin endi bu yerda maktab direktorlari o'tiradi. Maktab bolalar bog'chasi maktab. Ondan boshqa bolalar sizni o'z turmushga hozirlab bo'lmay mumkin. Shunga ko'ra shu qadar mumkinliklar zo'r. Ko'rib turasiz deb. O'zimizning rayon bolalari bilan foydalana bilim olmay, endi professiyalarni saylamay. Ko'rib turasiz. Lekin bizning ko'p professiyalar endi yo'qqa chiqib boradi. Professiyalar vaqtga keladi. Hali ko'pig'iz o'qib bitirgancha, qadri bo'lgan ko'p professiyalar bitirib, tag'in ko'p yangi professiyalar bor kelishadi. Shunga ko'ra siz ularga hazır bo'lasiz. Lekin endi biz bir yuqori bilim oldik da, shuning bo'yicha butun turmushimizda olib bordik deb aytaylik. Hozir men qalay deb aytib bo'lmaydi. Siz bir bilim olgach, qolgan o'zingiz ustida ishlab, postoyanno olib boradi deyish mumkin.
болғаш, сіз бүтінлей икенче шартларда яшайсыз, білім аласыз. 4-нче технология революция дейбез бит инде без аны. Ана шул айфоннар нелар килеп керү, бөтенебезне астын үскә, бөтен тормышның астын үскә әйләндерде инде бу көндә. Бүген инде иртәнге планеркада да булды, анда да әйтеп китте Памайның безнең авыл хуҗалыгы идарәсе бүген Бойсар хуҗалыгында 120 сыер савучысыз, ашарга салучысыз, карала сыер савулга танышта бит инде роботлар бүген сыер савулар, роботлар бүген азык тараталар бүген КамАЗлар инде шоферсыз йөриләр, киләчәктә безнең инде Надина көтәбез, басаларыбызда игеннәребезне комбайнерларсыз урачак, Бориал, мөмкиндә бүген инде без басаларны эшләтәбез. Комбайнерларсыз дип әйтәләр, механизаторларсыз. Шуңа күрә менә шушындый замана инде ул безнең актанышыбызда да, авыл районнарында да турыдан-туры сизелә торган заман. Шуңа күрә, хөрмәтле балалар, укыр дип әйтәбез инде, Ленин бабай да әйткән, укырга. Кеше булырга кирәк, иң мөһиме, мин алай димәсем. Кеше булырга кирәк. Кеше буларак үзенең фикерен формалаштырырга кирәк. Аның өчен ана шул нигезен бирерлек белемнең нигезләрен үзләштереп, кире шул юнәлештә, үзеңә ошаган юнәлештә белем алуны дәвам итеп сез мәктәп бусагасыннан соңгы имтиханнарны биреп чыгарга тиеш инде. Әгәр дә шундый итеп әзерләренә алмаганда, сезгә тормышта үзегезнең урыныгызны табуы җиңел булмаячак дип әйтәбез. Тагын минем әйтәсем килә, без максат куймыз бүген көндә бөтен балада югары белем алырга тиеш дип. Без максат куймыйбыз, укып бетерегез дә обязательно безгә әйләнеп кайтыгыз дигән идея юк безнең максат. Кеше булыгыз. Без сезнең кеше булуыгыздан файда булса да горурланып яшарлык булсын. Актанышлар бит, актаныш кызлары егетләре дип яшарлык булсын. Шул нигә Dünya çempionatı ötті бит быел Казанда эшче профессиялар буенча. Карагыз аны ничәдер 60-ка якын профессия буенча. Кем алганда җиңеп чыкты эшче, аның тормышы тәэмин ителгән дигәнсе, иң яхшы сварщик, иң яхшы плиточник, каменщик, механизаторлар, повар, кондитерлар. Шуңа күрә бик күп бүген шундый юнәлештә үзеңне табасыз икән сөйр. Әйтергә кирәк, син кулларың алтын булырга тиеш. Бүген производствода, экономикада Нисколько югары белемле, кулы алтын егетләрне кызларны эзли юллый һәр производственник булган көндә. Техникумны әйттем, медресе үзәге булган көндә алар 2 фән буенча халыкара стандартлар нигезендә экзамен алалар булган көндә. Безнең техникумда. Ягъни ни дигән сүз инде? Повар кандидаты. Америкада да шул стандарт, Германиядә да шул стандарт, Мәскәүдә да шул стандарт. Ягъни шул стандартлар нигезендә алар укыталар, шул стандартлар нигезендә алардан имтихан алары, шул стандартлар алар таләп бирәләр. Ятсынкы кассаларны шулай. Менә бүген алар әзерләгән ризыклар, Лилия бит инде шулар әзерләде бит. Анда карайбыз инде ничек була микән халыкара стандартлар нигезендә әзерләгән ризыклар. Шуңа күрә менә бер юнәлеш икәнсә, авыл хуҗалык техникасы буенча алар шулай әзерләгән. Менә ул шушы әйберләр безнең актанышыбызда да килеп җитте. Быел Россия чемпионатында катнашты бит инде безнең хокук алды. Катнашырга бүген актанышның техникум егетләре шул вакытта шул профессия төрләре буенча. Ягъни актанышта торып та бүген үзенең күрсәтеп була, үзенең чыгарып була. Шуңа күрә үзегездән тора бөтенесе. Нәрсә кәсеп килә тагын. Мәктәп аннан бик күп әйбер тора безнең. Шуңа күрә директорлар бердә утыра. Аларның коллективыннан бик күп әйбер тора. Ичеп булмайды балалардан ягъни. Сез белән ушлара хәбәр. Без менә җитешмәгәндә сез алданрак информация аласыз, үзара аралашасыз. Аралашу технологиясе икенчесеннән. Менә шуңа күрә безнең максат, мәктәпнең максаты, укытучыларның максаты сезгә ничек тә ярып барырга ирисәңдер булмас инде. Ничек тә ярып барып сездән шәккән алданрак барырга тырышырга инде. Менә күрә коллективтан, мәктәп коллективыннан бик күп, һәм шушы коллективны туктаудан, балаларны туплаудан, балаларның роле дә икенче мәктәптә хәзер. Ничек шушы балалар белән исәпләшмәйсең мөмкин. Алар безнең фикерләр дәрәҗәсе икенче рәгендә, шуңа күрә аларның фикерен тыңламаенча, алар белән фикерләмәенчә,
Bugün məktəbinin də işini alıb barıb olmayın. Siz özülərə, sizin fikirləriniz həm şu vaxtda bilim veru prosesində, tərbiyə prosesində sizinlə qatnaşığınız bizim üçün bir mühim hörmətli olanlar. Şuna görə bir jımalı oturaq görməkdir özünün qazanınızda ona oturaq görməkdir. Siz açılıb, rahatlənib, min əli bu dünyaya kilgənməkə, min yaşarıya haqlı, min bilim alığa haqlı, min şuşa ilinin, şuşa rayının patriotı bu sərgət deyişəm, gələcəkdə də durmuşun və itərgət deyiş, digən deviz bilənsin, yaşarıya, işlərgət deyilsin. Ona görə dağın bir qabat qatlayım, həmmənizdə də şuşa bizdən yolqımızda, beyləmimizdə kiloguz bilən, bizim de bir keşap oldu. Yana yıl beyramının en kötü bağlanan beyram. Biz üskende o kadar kalay, bizden şimdi bezirlevler yok ya. Haftanışının dervizinde de hakkı karabısına yapmışlardı. No şırşır sakatır kilme, kim ne der bizden gayet bir teytesi kilme. No kadar şır ikinci. Kara yılda baysaldan ile hakkı karabısıya saklıyorlar. Kara kirifta bugün hakkı karabısı aşağılar. Şuna göre biz ezirlerine tırıştık. Rayon üzerinde avullarını da motor itip yol iterge yazsın sizge. Başta da ilersin ilermiş istartı bitirge yazsın. Evet itip sport kılın şıkıllarını, hakkı oynağı, şanaşığız, şanlaşığız, sport kılın fiskulturlarını bıraktı da unutmayınca en evet şista fikirler bilen oku yılının 3. çeyregen sizin bilen başlap ibadet olsun. Şuna göre oңuşlar, malalar, sənlik sağlıq, eminlik sizge yana yılda aratik bizden şartlarına karşı alsın. Yana yıllar bilen beyran bilen sizden barıb. Rahmet Zor, Kışlavay Fasulu. Şimdi kadirli dostlar. Любовь такая уж это ночь. Затихнет все и зовет как века доживай. И все, о чем мечталось спросить, загадывает не знает. Твои ладони. Sizin karşınızda obraz Halk Büyük Türkü'nü Uluşitsi Biyu bilen. Alkışlayıp büyüğünü sahnede dilerim.